Ghana ohini bia ni wa adwen papa woni tirim but yen kwala no yentimi nka mesi Ghana ohini ba kokura ni wa adwen papa woni kwase asem nko bone nko no mo frantu maguso ugoka me na me otumfo no ugoka me na me ye gamanche ugoka me na me ye nairi Jimmy sani nkrama nkrama ama nkrama ma ne Jimmy foma ne guka ne obudu otumfo atem ntwamwa wo se kwase pani wo sen wo Jimmy fo wo sia wa pratete wo sia sabia so oba kra nkrama kropo empo abo dwan ode wa be wi ase onso aye se nipa mu dwan nipa mu nkrama nipa mu dedetwe asia kwa na odi do otumfo atem ote kokoso Nice GA. Yo, Busia. Sometimes what it is in Bian, me say, me make can copim say. Ye be mrebe boy you who by so be unim no be cassette you no. Nimranko. Until say Parliament be just sam to me, I will never back down. No cause what cassassing we say, say. The akos wo man mu no. Ya tena na wan hwan e ba sansem ne so na. Busia, ensem bi koso. Me ye wo say address. Man we ya odam nchen sabi efeni bobi ansa nyansa ba akokrasi eni ntirim kra he is the one of the most unsensible person I have ever come across na obi ka sa adentia constantly wakasa tia santia didia akasa se the biode ye wani be ye form akasa anyhow achirua akra fm for mo hwe sa ade na ma na ikoso mo nka hwe nche no mo very careful. You're very careful because the ekoso no intwaye ba akokra yes now before about bobia answer news no so for we nsem bi atodwa say in the next 5 years no Ghana be dan asante papa chese omo be dan asante a chese omo ye ho hwia enyi na me ya na de bia me kase Ghana na de omo busu omo dan asante dada na yenkoti nsem asofo no e de tudwa yentimra. Take this prophecy serious. Take this prophecy serious. The whole world not also too. The whole world. England, King Charles, the most powerful king or Kasa or that man is very powerful. You know who Otumfo is? The whole world not also too. The whole world. England, King Charles, the most powerful king or Kasa or that man is very powerful. You just so in Komwa. Usha, Ubian one ma, Otu Michan Yura. We are seeing Tosu no cre. Said ye asofo no mienu aka no. Sapepe na me 27 so abubia ansan ubia. Sebi nyansa ba akuse ni trim. Why na adwen said the bi obekasa me netia asante ne yura. Na yeso ya adwen say be responding in a autoporous way. I cry for munye very careful. Mama bubia ansa ekoso yesa ma hwe ya
ye be attack mu so bio na ye attack no ye meye de oye bio munye very careful ye betimi aya amena brosa na munye very careful ene kasa moye wo de yentie ne nsem ne ba bi o kika ne nsem ko ene de opambo e de ye no yentie mra Ghana ohini bia ni wa adwen papa woni tirim but yen kola no yentimi nka mesi Ghana ohini ba kokura ni wa adwen papa woni kwase asem nko a bone nko a no mo frantuma aguso ukoka mena miyeto gba afede ukoka mena miye otumfuo no ukoka mena miye gamanche ukoka mena miye nairi ukoka mena miye domahene ukoka but the problems we are facing eye Ghana hemfo they are the people omo na edi ewu yes bobia ansan kwasa asem o kekan no na opese o kasa tia ye rent wo hyeda de fa ba bia na akwa yese o ka general ten but oboye nim ne line nyina na we na opambo tie wantena so wamfa ne ho anche ne sei kura intima tie akonya so aburochirefo president ina di ni die man bon kwase ato no ogina social no ogina tem omo di bi chairman na me hu dia menye Jimmy sani nkrama ma nkrama ma ne Jimmy fo ma ne guka ne obudu otu fo atem ntwamwa wo se kwase pani wo sen wo Jimmy fo wo sia wa pratete wo sia sabia sai oba kra nkrama krompo empo abo dwan ode wa wo be wi ase on so aye se nipa mu dwan nipa mu nkrama nipa mu dedwetwe asia kwa na odidu otu fo atem ote kokoso abrochire fo nyina bu no ukrom hene abra Elizabeth wu ye ukrom hene kwase pani ukrom hene Jimmy fo wana invite ukrom hene abuamu abua oti apakam kwa no ane no otim wana invite amfre no kra ebia nim no ukrom hene wana nim didi wana nim didi na wasan Jimmy fo ko ya mo frɛ no hene wo mukrom na wo bedidi wo tu vote enkra mama ya betomi wo bebiara ya de menche wo me suma hwe me bie ma no wai me kana mamu a Jesus no nyame yes hwe yes opambo so akansem a chirensem wa me o say yes obi onum a wa afọ na nyina ba bi e wo so ogina ahwe a na adwen be ne se oduru and I'm very happy say omu nyina hu a asofo ne hu a omu keke bi kire no ai na asem ba akwa da bia na meka mpese meka ma no entwada ene se amanyofo nyemra mpanimfo wo man mu nyemra ne mbo yeru ahoban o esan se mu hia no parliament kente se speaker of parliament no na chino eyewura ne de ntoane ma omo na omo sase ayedada nti omo pese omo sesa no to masa ba ma yewura asaso ahyese omo besa mo biem na ya na de bia meka se mu hia yewura nti mu nyamra ne mo ne ho ban obi kasa tia na ye hu kwan ya de be fa so obi tse bobia ansam ya anto politics antwene mo beko so amia disrespecting is entwa yi ye nko hede ko so o bra parliament ebesra yewura e ko hemra amen no ma shebedwa so ba ma shebedwa no ensai bebre poso obi obehwe bia be hu se ma shebedwa o adane kasemu a ma shebedwa fo kasemu table eni nkonua bibia foforo na die ba ko aka eye abrana na shebedwa chiame wotena so no se yehwe na chisa bo nse e okente mienu bi ba ko ha eno na se aka asa ayedada kakra na epesi esesam na yentitiye no yenim ne se sa kente no so otumfo ene de bedom parliament this otumfo ne de sa kente no bedom parliament intimi fa yepe se kente ne esesam abraham bo e papa amane enti ene right honorable speaker baya o sa de sa amane no abebo ne papa se kenta wode be sa parliament e chire Ghana mamre a ye tenase bia ye hu kente eno
kenteno enne yɛpɛsɛ yɛsi bi yɛsisi asesa mmarahyɛ bedwam no kenteno so no adaroma yɛpɛsɛ yɛbɛsesa no tie bɛbɔ no madeɛ na ne yɛ kamera siti sɛ yɛbɔ no madeɛ deɛ na deɛ yɛsrɛ sɛ wɔmfa foforɔ a ɛfɛ nti ɛno ɛna mɛka sɛ yɛde bɔ baako ɛkum ɛnomaa bi nti ɛnnɛ yɛbɛ awie yɛ sɛ nyame nnuni no mpaebɔ no de bɛta mɔkyi titiriw ne ba odi mo anim a obi kan no mpaebɔ nko ara ne yɛwura sɛ ɔde bɛta mɔkyi Momanya yansa ne ahoden ne atimi ayɛ adwuma de ahyɛ. Yɛwura sɛ ɛno ne bɛma timi anya yansa ne ahoden a adwuma a yɛde ahyɛ wɔn nsa mo betimi ayɛ Aze kentene de enane kyerɛ ya meme apɛ bi ade abesi anan sesi a. This ready am de bae no wate wasum onye nto enani kyerɛ ya wami apɛ bi ne de aba kama amu de asesa na ma hɔ ayɛ kama Abranse he wa ha. Papa anyway, and yeah, Monfred na Baba some Monfred de ko ni din no me e wo ho me fini enhwe no abi san fan ko from ko and then it na busa ona ba de o said the when the Jew who said the be answer no mo bie ne aye ni na wan so enye mfam ko sesi an ko John tun for say my friend said no no the show mo say ya de hia no onya de betuna ni mo de ya mo da mo na nani kyerɛ ya wami ahwɛ na ya de aba besesa no ansana mo bi bia no mo bia no Ega dem hode for ye ma hobi mo mutime ko hono na ja mo hye ye de wose ye bi ebe ye de atabochi amna ye kama John you were also no so hode sisi de amamo so bi bro no o ma hobi na mom no otamochi ni seso no ye de tamochi man ye kama na betimi de amoduma bia ono so obeye de atamochi so na me da wo ma so papa John tun for so what must papa Yes, so she said the question. Not him say yes, and I'm glad so I recognize it, baby. I didn't share say free and almost have you. Now the only thing I'm advocating for, and they say they should make laws that will protect you. Said the baby say, "Ubi cassette yana be who say no." He is talking against an asset here on my knee, and I'm very glad say. I realize the bia mbetwane abie nim sam beba nso de hu hia wo sam ye na bibia de etutwa isna ma mento ansem ne so a German mpanifo me pie mu yewura ho and I'm glad say ja omu ina ba mu so ba be hu de ewum yes na da bia eka say wo ye dey wo be dun kran ba be du kumase ansakra na wo mo ba bi o mako mo hye ne nso and I'm glad say o maba omu yewura betena say di nkomo na bibia aye kama ebusia feel free na so kire wadwen na afiso comment na share ebi wonso no message say subscribe say the be am drop video bia on sabetimi akabi me da so hwe me makrawo